Ha eentje nog go coed an roin J agus cummas itar mar a ha coed an Jew agus Sharon Jalvin in the mappikin. An áte seo far a vision coed an dras de hain hi sin crach mór de J ysgiwn agus crican agus an ocean an éruch mended al hain. Maar haitis tu in de mappiken hiu gevel groot kiaantje uedigen reinjet de mappe. Ach en traza hanja kiel aan. Ergens voig mi sin enudi. Hanja lis vochoine ha sin vier ach voig mi sin enudi. Ach en keisje hakamse lis sin een gauwre glaadje de hoersen. Ergens nan rooshin féin streichúf mar sin coviet de blianiken no gus an bikia an a ríis no an cume a lé garage gebé an geanrige a viaking an lesan nach an ietje nach koju. Ma haet is sin var a vision a koet an draste go harst in een live klie hi sin shosha te bochen. Bín helicopter in a tocht luchturish aan, agus bíet de chien kuchier mal gujé kayu, agus bíet de dal steach gan de bochen sin. Agus lish miet a wochene ha sin a fechtjen, hi sin mar ho moors a ha njeru, hij durve kreetjen mar ho moors hai. Nan ro dunje a chosoch in J, bíet a kait mar dusloch. Dusloch. Het beget a kait hopik. Ha mi fechtjen rotik in ille ha klach moor in a live yes, a live yes. Agus mas machinje chunig mi an klach sin a nudi. Sa nun jalaf, agus bi ujak am a kait an jalaf a hook mi a nudi. Gus am feit mi te hofats hai gloset tron jaure, wel had na jeich miesen van a chunig mi en toerisme jedig. Well, hi sin, nimi kunnis, idda sin.